Wananideroria nani kama wewe Mungu wangu. Ndio maana mimi nakupenda. Rebaro wega muno na ni ihoya rega muno tukia jereria tafarira ya gushajamuka muthenya wa umuthi. Good morning, good morning, good morning. Aro shine niende mwega ni ndaire wega na ndarahuka wega ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa kundaria wega akangitira na ngarahuka na njira njega na to uguo ngahamba mutoka Triple S ikajiga globe gambata nigetha tukorwo tugicanjamuka nawe na ngatahuko ati to nginya kawaida rekio ndiraiga ni kaba we mwana wa Ngai ni kaba mwana wa Ngai na no maana mimi baba nakupenda. Karibu sana ukijera kuria we uracanjamukira guko Kenya na kuraya na Kenya na we uraire atia na warahukirie atia njira kwanyu kuhiana atia ni uratuigua Betamo kwanyu ni miega. Karibu sana mathaa matatu mako igua wega. Silent listeners, diaspora, good morning. Karibu sana na niye jetagwo Baby Top, good morning. Hi, Baby Top dole ikamwe na kejo original metambo-ini ya kamemeke ukamwige. Nagakwira orenge ona ya muthikiria karibu sana rita ya kere gwero ni Baby Top. Gacokera orenge go ni Baby Top we uhana atia. Ndende mwaga ni urona de mweru. Yes. Na ngagira. Yes. Na wenga kuona. De muiro. We urenda ngutithi kwaria niki ndwambe ona wogeithanie. Yes. Nenda ndarekania nao. Thie na mbere. Gakura ga muthikiria wega ta wega ndoko metambo-ini ya kamemeke ukamwige. Na please muthikiria. Thengio ni gucagura haha. Tondu hauma hangi na hangi. Waraga guthie hau wethecereria haha ndakwira karibu sana lau nginya thaa mugwanja ri ni kurekereria story na no twarie story ingi itari na njira icio tuohere na tucoka turi story ingi cingi guteithia icio amukira especially cia guteithia nicio nyingi. Very good. Karibu sana. Yes. Yuna kohega Biko ya bio. Ngoma tubu maundu mechojo bio. Wono urutira ibungo. Ndoe ne kuhuria ire yoma. Oire iguru. Ona reka atiriri. Riu nona kuthugwo kwena kaburogu ri. Ire ona ni onyo mundu otindo kirora. Kuhurio thi. Ni orekira kana ibungo kana ndiri. Ni njega ndofata ndukiwikire na nguo. Ni. No ni mugiukire wega. Nituoka wega. Tuoka wega na ndatiga ku maundu mechonjo. No to maundu tiaga to maundu hana hari uguo mdo. 1 2 3. Muthe wi hau endagia mikinyi. Endagia mikinyi. Yes. Na atua mite iguru mukarakinga heke ndo gitagwo muto wa mukarakinga. Mukarakinga no mekinye miega muno hasa riu abata muto iguru guo ri gato tuiganona agacoka akakiharuruka akendia 5 bob iyo ni mekinye ni me mite muto wa mukarakinga ni dimio no gugihoki kandi magikinya nayo ni ukire miega muno tondu na niri nere kadawa keho gakoragwo thiini wa kwanja giturwo ni igego ndio waturwo ni igego wekinya na mukarakinga uhoro cio wagithira leo nake ri twamikinye motio ri tondu gerete handu hekaruini na handu hena mai maingi ri mutiri na kuraira gwatinda mbura ri munyuka kahora muti munyuka iguru no ana ndramenya ndai na shughuli kwa munyuka kahora nego ke ukora ke uka kuma haria thi gitina wa munyuka wathi wa gwathe kuma haria thi Lau ni kuigua njiguire inegene ya muthuri uragamba kundu mahuti-ini kuu muti-ini na ngwiciria hena mahuti mekanua kuringana yake akiguire no ria kugamba ni uraragamba no igua thauti ukamenya atiriri oyo ri hena mahuti kanua riu ndauga reke menya ngo muhonokia kamwira ripotete nako gathe muhonokia Jesu ora nginya muhonokia tonie nyumbitwo kuhonokania neguo pare yakwa ni ya kuhonokania riu ni njoke na kuria base guthuke ihenya njoe banga niguo nyenjie gufura atia gufura pole hindi yo kuria mahuti ni mwambe ndaroneka hari ari tondu ena kagoti ka ngirini riu ni ndagitematema au ndakena gatheke haha
kira giria kagambe wega ri mahuti maihurite kanua au ni haria kagoire to mathira mao thangu mathi maharukite uguo tuka tikindu thumu lau ndanda no mahuti lau ndona gaka ri ndu wa kuhihia ri nyambe ndukaruta ki mahuti kanua narahota gutua niki ngethie kuharukia guoko Rauta kumatua yarakihota atia tondu ni maingi na mena nginya riri ukaracu nako kamundu gatigio kire ka ngatheti matigotigwo makimuruta na ni ndombe horora we mbere itu na kawe agogia tiga utari kameme ungituika prophet tondu maundu tuothe tukoragwo tugikika twaguteithia apparently kana coincidentally ukoragwo ho one ni kiundu urarega kuhota guteithia mitambo ira atia but anyway wewe ya ngatheti mitambo ndaumira ri niguo ndautire wira ucio oya ngatheti ya wathio yate bahuria thio yata Ngoma Tupu Express ndathi hambira hakandu gata wega ateinywe mwarutira wira na mathogothanio ndikane ona kamwe kakunjitia mbeca thi mugetie mwangi wa iria kangatari gavana wa Murang'ari kwira aria marutira mawira uguo thogothanio ati niguo manengerwo mbeca kuri marutaga wira uria mekwenda karuta toni akariho araugire uti mundu ariho na 10 mathi magetie muno ni kindu ngikiruta wira uguo wetekere ati weterere kurihwo uguo kuhunyirira no nginya urute wira kihinyio uria wagiriire nio meku merwo mebange warora na thutha gina haha thutha thank you andu akwa at least I'm very humbled niguo ndaigua mukiuga ati murenda nyanya at least you are very very bright waithira muithirania kwira andu akandara thank you muno andu akwa at least I'm humbled niguo rarugama I'm humbled by the tondu riri mubunge ura ari kuru ni minister riu andu magwe kuria nao ri ni amenyete uria marauga maraiga ati andu na shughuli icio araigua makiuga marenda nyanya and at least nikio humbled akamacokeria ngatho riake makore riake ngehengane maria nao oingira gatagati gatagati hakandu gata wega and my wife utidai kama family planning you vio me personally let me deda kugambio ate hado my wife my personal wife hado my personal wife gutida gitimando my get my family planning I prefer ni mwenyewe ngambio aragambio ki mwini wetagwo ni muresire go suggest atia hado my wife gutida haha my family planning whatever personal wife my personal wife whatever I prefer ni mwenyewe ngambio chere muthuri muge akumera na bata na family na gutire mundu goka amuigirire gutire tita Samido Samido kuigirirwo turaigagirirwo mehia ore hia reo na Samido akaigirirwo andu matuire mwana ore onge megiririo akaigirirwo apana igenyo ru hatiri no wega gugibanga rero mundu akenjaga gwake uria gukienda kuu ndio gwake ni abange akemebange haya tuguthie tukimenyaga maingi makiri nyenda gacoka ngagutwara handu guteithika tothoma gathitiri tukoga iyo ni uniohe nyama no njita hatiri undu kuga ndege to horo ona ngikora horo ngikiga gatheti to kige ciame ona to kirute orire nja no ndauga atiriri kanjira nguiri hati undu tugwikaga kwanja hakwa eto ni twathoma ri yohe nyama tuingire kuria mbeca-ini nigetha riri tuhote riu kumira niguo mundu athithini ngoca kaniuro Zenka Finance maraya na ngombo cia na ihenya kuri ahuri a biashara ona andu kiumbe